ngoba if mina ngiyakhona le kuyi ngihamba ama minutes nje akusike kutsini. So angishele mama naku lana MBSDH uphathe kanjani mama? Ila ka MBSDH la ngiphathe kahle kamnanzi ngoba baphathi bale MBSDH ngijwayelene nabo kakhulu ikakhulu kade Mamthembi ngimjwayele kakhulu nje nguyilo lo wathi isimo sempilo yami ngisuke ekhaya kithi nje besingasimnanzi cishe lokuningi ngisitwe nguyimamthembi nalesikhathi kuba nale MPSDH nguye lo beka ngifonela angitshela ukuthi ngifike ngala ka MPSDH kepha lo myeni wami yena bevela isekakho bekakhona MPSDH bekakhona nakho uyakwazi ngiyakuzwa mama nethi ngoba ngithi inkulumo tebantu vele naye bese uyadihambela sobuyela likatanje so lo mina ngasala la ngabambeleli sukela 2003 so lo ngibambeleli mama lesike kuthiwa nangu president uthi sesi ngicela ukuthi ungitshele into le1 lengakendela yona ungathini ungathi akendele ini president mina ngamtshela ngetinto lengititse ngako letibaleke kakhulu ukuthi angiside kulo yes yangisuya nje ngetinto tema RDP letibasakhele le yami nenkika kunala icegeke khona nje ngafuna ukuthi bangilungisele lendlu nje be right yangakhuluma nje ngetidzingo letibaleke kakhulu yes okay ngaba kuyindlu okay like RDP yakho iyavuta ne ivuta itulu ikrekile kushonsikile yavuta yangazama ukuthi bangazama ukulungisela abazange baphumelela ukuthi bangeta kutomlungisela sengaze ngathi lungisela mina right nyalo or singebe right right lokho ukuthi ingavuti manje angene endlini seyiseleli lama cracks alamabonzi lama cracks ne lokunye yindlu ongafisa ukuthi uncedeke ngawo lokunye lengafuna ukuthi ngincedeke ngako nje ngito tidzingo letibalekile nje ngoba tidzingo vele ayitiningi atipheli mama atipheli tidzingo hlala tikhona atipheli tidzingo tiningi sekungaya ngekusena noma afikile ngaba yinto kufika kucala lengakusho ukuthi angiside ngako mara number 1 vele ngamkhomba lendlu mama ngoba lendlu ibaleke kakhulu futhi njenganyalo timvula tina so itimvula tiyatselile babukele emakhaya le MBSDH ibantu lebangaboni podcast yethu bafowethu sicale kuwo wona lomnyaka lona nangu sesila nangimakelana uyakhuluma uthi uyafisa ukuthi if ngaba khona lebangaphosa ezivaneni idle yakhe RDP uthi iyalekha lapha etole materialeni so uthi letinye tidzingo tikhona lapho nalapho kodwa nje yebo vele tidzingo tikhona sithi babukele emakhaya sicela ukuthi